Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru minal ma'arifi minal mu'minina, fa inna likulli mu'minin syafa'atan 'indallahi yaumal qiyamah." Perbanyaklah kenalan dengan orang-orang mukmin, karena setiap orang mukmin akan memberikan syafaat di sisi Allah pada hari kiamat. Untuk itu, perbanyaklah teman, perbanyaklah sahabat, perbanyaklah guru, supaya di akhirat nanti teman, sahabat, guru akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita semua. Ada ungkapan, 1000 teman terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Untuk itu, perbanyaklah teman, kurangi musuh. Sekian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.